Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadruple awardisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And then location at the Coffee Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati bi. Yo, abusianfo mema obibia akwaba ede eba too much GHS so na abusianfo nansi entem ekwan a ye mabunu no enam so ne nioma mabunu no eye no kamia kwakoye se abatan ye ntiti ye no anase mo ntiti ye no ebie no ye fa bebi no chimato bi eye akoso ewo wono mo a wo behia se mo behwe na matoto eye nioma eye because ekwan ye sisi wo behwe oba na ni ye ni su bi a wo dan na diem wo ni page so ne nyoma odwe want mbusa se inti so ni peyi ana abaye yi abrante yi owo maame abrante yi owo papa abaye yi owo maame abaye yi owo papa enti so owo panyi bi ewo ni fie owo futufuo bi ewo eye na busua emu ewo ana enti den en na chese ne ye ntimi enka enfa enchen oyo obi ye ntimi mo ne chem so ana denti ena ye ntimi emo ne chem so ewo busua mo no no ne eye ensimbisa dane dano dodo na ebusa so wo mu eye ne ye bi ese ya efri ye emabunu no mu ewonom eba na eno enam so ema ebusua ene biemu nso so no awofo edin ese ya enesa enesen ebusuafo ene de ya me no wo kase video bi aba bepiemu ewo mapono eso a video no hwa abaya bi agese anyomo bo wo ekire na ne wo gina wonom na wo kasa ne wo hia chese be ma asebio ne be ma so ebetimi pia shift eye na wo de no e de akwakoto ba bie e de amano na chese wo dwen ho na wo ti ase na wo ti ase a na enyeye esan se no ferie afri nipa emu no me bi afri nipa emu to the sense enka no ebe ye den se nka kwada ebe fafo na de esi nanim obepe eye camera e de esi nanim no obeka ensemhunu obeka eye filthy words profane words ajese odwen ho obeka say na sa de we ya me beye se ma me bebe hunen ade we se me papa be hunen ana ade we se me nua bia na mabusuani bi bebe hu adan na ye beka ade afa mu na so kame akwa yesem sa ehunu no sa obuo no sa suru no sa ntete pa no abusua free eye oman no emu anesa na se free ye dada asetina mu ye ntine ene ebiom so ya kire ye de ekire ye ma na kame akwa yesem se de ye to ye nyoma ne nyina akone enna madodo na ekase se ye sa ye chi ekokofa ye tete atempon na eno emom ebetimi aboye because they say enemma 21st century kwampo ye say technology no ntino yes sa enyoma mu empo enie enti eno kwampo na ese eye emabunu na ebusiafo ansa na ebekwa ko share video no na mekai mo ese ochade herbal center na eso yesen ema ye di adwumade no ebebe somo ochade se ye rebera aye kwampo ewo so say ye gonorrhea syphilis candidiasis wo say nipa no owo akonya so bitimi fa na number ewo screen no eso na na twetwe enkomo oba wo pa wo bema wo low sperm count into se wara we na ewo so na ebiemu enso so no eye diabetes na hawa twetwe na cha kwan ewo eye dansuman anase tamale ye mo video no embra ne ba ye beto so Kotie sheme twoma na ye ma otu na ajeso adam chena champagne na na oria ai ma me papa wa kwakwa tibi wa hunu bi a chese wo flex ai chese wo ye TikTok krampo sade kan ho chese eni age no ho wo ka ai chese wo hia be ma chese ni be ma so e chese ewura mu na epia ne sound na e ba no no na chire wo no wa wuti be nya fe na ba be chire mu e de aka ho na nti se ye abaye yi oye wo ba e na wo hwe sen e na wo feeling se wo ye eye adwuma pa what me abo like what me ayo unyame so adwuma as ena ewo wo ba no abrabo mu ana ebinu mu beka se enkwada wo mo aba no chese wo mo entie awofo no ma asem ana se wo mo edi a wo mo eye na wo mo eye eni edi eche na social media so ena entie ama nkwada no ese na so na hyase no emu enu no ye wo ma me ana wo eja na chese wo hye wase no entiti ebe na wo di kan ede ema no ye ncheche
adwenhye ben na wode no FM edenti na ebinom etimi etete wo mo eba eye na ebinom nso so ede ebekokoko wie eye bone watena se adwenwa ndenti a woto chima wo ho anu nti ama ene wo ba no wontie wasem anase denti enenti no eye wo ba no wadru sampempe so adodo na eka eye no wasem anu nti ama enu ngwase no ebi efore eye wo nso so no ana ni nyina ekoba odo se enkwada aba na aso eden wo mu nti awofo no asem na susu ni nyina akwa eko ebebesi wo awofo no eso wasede no wo ye ne se ne yese na efata wo ko abonti a wo ba wode enioma eba no wo ye hwehwemu busa ne se ebi akua akosu a we ni we ya wo de bafie nansen wonya no we he hwan na de ema hwan na no ne tu anamom hwan na wo ne nanti wo ye fifimu ehunu ne namfofo wo ne wo mo enam wo ye de ese na efata se ena anasa eja ewo ba no abrabo mu ana denti na onunti wontimi entie wasema na wo kan bibia wontimi entie ni nyina na che se ejina so se awofo ya sede no se no kame akwa yese ye jai ede ato honum ye nyina ye pre ede akwa hwehwe eye abosike ewom se ewu hia na so ye nkan wo se ye manu wo mu ye ya wo mu ye ede emaye o mo se so a eba eye ya boboa anunti entitiye no ye ma ye ni enko ho pa eye because ebe ye ni wo so betete wo ba bedrum pepeso bi na wo be ye ni o me bi a wo dwen ho a wonye den wonte eye asem ebusuan wo so wo dwen chefa ensemi ho enese fabra ebebetu eja e wo tuma GH your comment section like the videos not share on all the social media platforms as media and the equia sika padasene yebusan edi ehia ebumaka